الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسي كأن كسقلف ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام برتات الره. درسي دبريكا هل كان دبريكا يستي إذا واي olola warri qureeshaa rasuula rabbi irratti oofe kora guddicha isaan qabatanii maanguddichi isaanii beekamaan waliid ibn al-mughiiraa ummata kuffaaraa walitti yaame silaamee rakkoon nu mudatte rakkoo tana yoo waa jenne malee ifirraa deebisuu hin dandeenyu hajji'ii ummanni dhufuu hedaa ummata dhufuu hedu kana yoo waan dubbanne numattu wal kijibsiisa akka jechi keenna walin kijibsiifne jecha tokko irratti walii haa gallu jedhanii sagantaa haganumaaf wal gayan ummata guutuu walii yaamanii jecha tokko ka Muhammad irraa ummatatti himnu namni alaa dhufi kun nu gaafata jecha san irra walii haa gallu jedhan bal'inaan fudhanne saniin boodagaa olola amantii tanarratti oofame bifa kamiin oofame fudhanne amantii maqaa balleessuu ergamaa rabbii maqaa balleessuu bifa kamiin eegasii ammoo waan dharaatiin yeroo namarraa gubu achi dubbanne achirratti dhaabne hagas qofaa hojjetanii hin dhaabne warri kuffaaraa sun miidhaa biroota hagasirra guddo'oo ummata sahaabaa sanirra geessan miidhaan sun murtii dabarsan namni hunduu nama fira kan keetii ka islaame atummaan rakkis waan dandeettu hundaanuu jedhanii murtii dabarsan namuu nama ifi fira ifi ilma ifi obboleessa ifi qabee rakkisutti seene namoota namni zamana san amantii tana fudhate hunduu cinqiin kun haa walirra taruu malee hunda isaanirra gaye akka fakkitti ijoollee dardaraa ka maqoota isaanii nu dubbanne warra guyyaa duraa guyyaa lammataa amane سعد بن أبي وقاص يرو أماني أمري نساها قم جنة دردرة جنة أمري نساها قم كل أطربين كل أطربة وقاسة دين ركفتن وقاسة دين بودة دبين إفباتي ديك دا ميتش أمري نساها سنهاتي إسا مرتفت إلما إفيكنا سعد بن أبي وقاص إلما إفيكنا أمنتي إسلاما كيسا باسو haati tun sagantaa kanaaf waan irrattiin hojjetin takka illee hin qabdu yeroo takka dura ballamarraa fuuti yoo ati amantii tana dhiifte waa hagana sii godhaa hagana sii kennaa kana sii kennaa kana sii kennetteen kun fayyaduu dadhabe yeroo kun bu'aa tokkollee hin buusuu garte sodaachisutti gorte sunis uma takka bu'aa buusuu dhabe lachuu bu'aa buusuu dhabnaan dallantee lubbuu tiyya ajjeese jetteen yoo atiin amantii islaamaa keessaa bahuu baatte kanarraa kaka'e dhihana dhaabde dhihana nyaatuu diddee waa dhuguu diddee beelan haa du'uu jette seenan si bade namticha gurbaa haadha ifii beelan ajjeese jedhanii maqaan si haa badu ummata keessa jetteen yeroo isiin laafte haati ummanni bira ciisu warri firaa hunduu walit dhufe
yaamanii haati tantee duutee koottu laal jedhanii dhufee gubbaa dhaabate umriin isaa hagam dardara waggaa 20 Sa'ad bin Abi Waqqaas gubbaa dhaabatee maal jedheen haadhatii jedheen wallaahi jedheen osoo waan amma na gaafatte tana malee waan biraa na gaafatte haga lubbuuti yegayutti siif baasa jedheen sila siif kenna jedheen garuu eega dubbiin siif rabbi taate rabbi filadhe jedheen wallaahi jedheen yoo mara hammaatte maduutaa miidheen ayyo yoo lubbuu 100 qabaatte takka takkaan beelan lubbuun tante hunduu dhumte sirraa ka baatu taate wallaahi akkan amantii tana keessaan baane jedheen lubbuu takka qofa ammaa beeki osoo lubbuu 100 qabaatte lubbuun takka ardha beelan duute takkailleen bor beelan duute takkailleen guyyaatti aanu beelan ka duutu taate wallaahi akkan amantii tana gad lakkifne jedheen yoo feete nyaadhu yoo feete firraa lakkisse jedheen sun si jirti haate kanuma laalte murtii Sa'ad garte hagam takka murteeffate iimaanni isaa kun gaara waan bubbeen sochoosuu dandeettuuniti gaara iimaanni jabaatee gaara ta'e bubbeen sochooftu yoos murteeffatte dhihana keenyaa fidaa jette dhihana fi nyaatte isallee rabbiin guddaan amantirratti hambisee muslima islaamummarratti isillee rabbiin du'arraa oolche fakkiisum fakkiin lammataa Mus'ab ibn Umayr dardara nama magaalaa Makkaa keessaa irra qananii qabu jedhama namni hariyaa isaa qananiin keessatti isatti lakkaawamu hin jiru jedhan Makkaa keessattuu haati isaa dureetti jajjabdullee nama dhiira sodaata nama amri isii namni diduu miti tana gurbaan isii harkaa islaamii jabeenne ifiitiif horii ifii kana hundattuu dhimma baate gurbaa kana amantii tana keessaa baasuu murteeffatte waan hunda hojjatte keessaa baasuu dadhabde namoonni gaa zamana san rakkoon firaatuun isaan mudatte nama zamana san amantii fudhate hunda Uthmaan bin Affaan fakkeennaaf abbeeran isaa hidhee kaldho'oon maree miila hidhee olitti hidhee garrarraasee jalatti ibidda bobeessa yoo kaldhoon si maran sihii afrachan kee hidhamee jiru miila kan kee ol mukatti hidhanii garrarraatu kaldhoon si maraa qabdu jalatti ibidda yoo bobeessan aarri sun akkuma jiruun si seena jechuu fuula kan kee akkasumaan fuulli si gubata hagam takka egaa namuu yaaduu hin danda'a nama biraa lakkisii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam murtii guyyaa san murteeffatan san jala rasuulli rabbiitis nagaa hin baane rakkoon isaan tuqxe rasuula rabbiitis alayhi salaatu wassalaam bifa baay'een tuqxe bifte takkata nama yaachiftu nama rifachiiftu jaarsi abbeeraa isaa adeer isaa Abu Lahab ilmaan dhiiraa ifii lamatti dubra rasuulaa lama fuudhee jira dur artiin dura zamana saniin dura jarri isaa Utba'aaf Utaybaa jedhama lachuu ilmaan Abu Lahab dubra rasuulaa lama gargar qaban Ruqiyyaaf Ummu Kulthum
fuudhaniif jalaa qaban yeroo diinummaan tun eegalamte Abii Lahab amrii baasee ijoollee ifii lamaanitti isin lachuu dubra isaa hiikaafi jedheen guyyaa tokko dubri lachuu xalaaqamtee mana galte hagam takka nama dhagayamti keessattuu aalama zamana sanii ka gosaan ijaaramee jiru ka namni firaa wal fuudhu ka yoo firri jibbe firri dide namni biraa ka irraan dabree fuudhu hin jirre hagamattuu arabni akkasin beeytani zaman akkasii san keessatti dubri lama hiikamte guyyaa tokko lachuu manassii deebi'u jechuun hagam takka nama rakkiftiin be rakkoon Abii Lahab rasuula rabbi irra geesse alayhi salaatu wassalaam hagas qofaa miti Abii Lahab nazrii godhe bakka rasuulli dhaabatee dubbate hundaa duuban dhufee kijibsiisu yoo rasuulli namatti dhaqee waan khayrii itti himu haginni xumuratuu caqaseetuma duuban itti dhaqee anattu abbeeraa isaati nattu sirra beekaa wanni inni hime sun hunduu dharaawumaan caqasin jedhaan hagam takka nama rakkisa nama abbeeraa hankeeti ka akka abbaa hankeetiiti ati laaltu ka ammoo rakkoo hagana geettu kana sirratti hojjetu hagam takka nama rifachiifti isa qofaa miti haati mana taas niitin isaa Ummu Jamiil jedhamti maqaan isii Arwaa obboleettii Abii Sufyaan Arwaa binti Harbii jedhamti warroota olola gugurdaa rasuula rabbi irratti alayhi salaatu wassalaam ooferraa tokko isiin mee maal si fakkaatti namni si rakkisu kasi arrabsu kasi adhatu kasi miidhu dhiira qofa miti dubartiinis bifisan iyyoo si miita hagam takka rakkoon si dhagamti karara dhaabatanii adhatan dhufanii arrabsan hagam miidhan guyyaa tokko murteeffattee dhagaa guurrattee harama seente Ummu Jamiilin tun وامرأته حمالة الحطب كربي يدسيسن تربين هذا عذابات تيده عذابك يا ستي قبوني هدسون إسيساني دقاقو رتسينت يرو أبو بكر الصديق في رسول ربي توجين تاءني يو إسان كان الله لم فقو رفت يكونو دقاقو رتدمتي تكتي ما انقل تفجر لتشو أبي بكر الرفاد دوبرتي فرا روغو ننديتو dhagaa guurrattee deemti kunoo maaluma gootame yoos dhuftee Abubakar Siddiq gubbaa dhaabatte rasuulli Abubakar Siddiq waliin taa'a beeka namtichi saahiba kan keetii suu muhammammee jetteen irraa caldhise wallaahi osoo argee jetteen dhagaa kanaan mataa isaa caccabsatteen sila Abubakar rifate amma kakattee dhaadattee deemte bira yoo isiin deemte rasuula rabbii gaafatee alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii sila isiin isin hin gartuu jedheen nan gartu jedhe maleekattu dhufee nu jidduu dhaabatee na dhokse nan gartu jedhee rabbii guddaa irraa tikse warri sun egaa warra rabbiin guddaan abaarsatti buuse tabbat yadaa abii lahabi wa tabb maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ورا ربي قدان جلسا إيغسي قريش أولولا سنتي أولولا براتك أما اللي أنسان مال جدان قافي سمونا ما نسيني هاي ما قافا نويدان يوسلا كربي قدان ummata keessaa si filatee si ergate taate mee kan hojjedhu
meesan hojjedhu mee kana godhe jedhaniin maal jedhaniin kunoo gaaree maal silaa eega rabbiin guddaan si ergate rabbiin lafa tana kunoo gaara godhee dhagaa godhee akkanatti nu rakkise dhagaa kana gargar nurraa hiikse lafa tana lafa bal'oo bareedduu nu haa godhu gaafadhu jedhaniin kun dhufee maal jedhe yoo dhuga'an silaa ka rabbiin si ergate taate bishaan dhabne akkana rakkataa jira galaana laga guddaa tokko ka bishaanii ka gargar hin cinne ka makkaa keessa yaa'u nu haa godhu gaafadhu jedheen kun maal jedheen yoo dhuga'an silaa ka rabbi si ergate taate kunoome oorruu hin qabnu lafti tun lafa midhaan qabduu miti midhaan fagoo deemnee barbaadanna gaara kanurraa cabsanii lafa oorruu bareedduun oorrannu ta ammallee galaanni keessa yaa'u bishaan qabdu lafa akkasiisan nu haa godhu jedhaniin waan bifa kanaa waan kana fakkaatu hedduu gaafatan rabbiin guddaan suuratul israa keessatti maal jedhe وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه يفروا ما وانا رجع قافة نجيت يومتهم وما تك مالتو الرمال اللي نيتهم في الرهاسة دي بنتك بقفاء ربي ما جرين قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل وان جتون سبحان ربي ربي انك يقول قل لا هل كنت سلا أن انتهي إلا بشرا المنما رسولا كربين قدان إرقت ملئ أو وانبراتي متى المناماتي ربين إرقت مال نقافة تنقافية كنايدين كانت أنساني أما اللي تفتو اتقوسو اتكفلو أنشو كان إيقالا أمة إسلامتي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين رب سبحانه وتعالى قياتك كفل سانرة تفتر نمتيش كافرتيش بدان توكوكا عقبة بن أبي معيط يدامو رسول ربي التلفي عليه الصلاة والسلام ولين هاسي إسان كولين تائي هاسو ما نقدتش مجرمتش أبي بن خلف جدامو فقو أرك قراي يامي عقبة كان عقبة بن أبي معيط أتس مسلمة تاتي جرتايدين انتاني جدين تاتي انتاني كاكا تكون وان هندانو كاكاتي سن dhugeessu jedheen yoo maal ta'e na dhugeessitaa jedheen akkan islaaman ta'in yoo waan tokko qofaa hojjette si dhugeessa jedheen sun maal jennaan yoo deemte muhammad yeroo guyyaa galgala namni hunduu gayyaa'e ka'baa bira dhaabatu taa'u ummata qureesh keessatti muhammad fuula dura dhaabattee hancufa fuulatti tufte qofaa si dhugeeffadha jedheen subhaanallah namtichi badaan dharamoo dhugaa yoom jedhe achumaa ka'ee yeroo akka inni jedhee sanitti rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam dura dhaabatee fuula isaanii xaahira sanit hancufa isaa najisa san tufe subhaanallah subhaanallah عقبة ابن أبي معيط هندي وروتا كنا وروتا ربي قدام بدرتي حلاكي هندي سانيتو بفكنان أمة مسلمة ركسا هركسني ملئ أمنتين إسلاما دابني أمنتين إسلاما
hin dhaabanne fuuldurumatti deemti amantiin islaamaa namuma haarawatti dabalama ima bal'atti tana ammoo isaan rifatan isaan silaa akka isaan silaa cinqii fi rakkoo oofaniin silaa waan namni hunduu guyyaa tokko torbaan tokkotti keessaa dacha'u fakkaatti garuu dubbiin akkasiin dubbii waan rabbi deemmatuuni ima bal'atti namu haarawatti dabalama gaaf kaan maal jedhan wal gayanii aboo mala biraa hafinu jedhan rakkoon nu rakkifnu kun bu'aa fiduu hin jirtu mala biraa haa barbaannu jedhan wal mari'atanii mala tokko irratti walii galan sun maal mee haa laaffifnuu walii haa galluu jedhan tidhiqanii abboomaan jedhaniin walii galla atis mee haga tokko gallaafi nulleen haga tokko gallaafne mee jiddutti walitti haa dhufnu jedhaniin amma isaan biratti waan guddoo iyyuu hagan akkana jechuun kun wadduu law tudhinuu fayudhinuun ka rabbiin jedhe san bifa kamiin du'a mee laafiin tun bifa kamiin sagantaa baafatanii dhufan sagantaan duraa maal jedhan ibaadaa teenna lamaan tana mee walitti haa dabalannu jedhan nullee waa gabbarraa atillee wama gabbartaa walitti haa dabalannu mee walitti haa dabalannu jechuun akkam faana atilleen taabota keenya dhagaa keenya muka keenya kan wajjiin gabbare nulleen rabbii kan keessatti ma waliin gabbarraa yoo wanni gaariin gama kan kee jiraatte nu hundi waliin milkoofne yoo gaariin ammoo gama keenya qofaa ka jiraattu taate atilleen nu waliin milkoofte walitti haa dabalannu jedhanii walitti haa dabalannu jedhanii wal keessa gabbarra yookaan ammoo ji'a tokko kana gabbarree ji'a kaan kaanitti deebina yookaan waggaa tokko kana gabbarree waggaa kaan kaanitti deebina dubbiin tun amma silaa dubbii silaa wamalu takka odoo wanni waan rabbii tahuu baatte silaa waan namaa tahe wamalu takka sila sanuu isaan ka humna qabu ka abbaa biyya ka biyya bulchu ka waan hunda angoo hunda harkaa qabu sihii laafaa akkasiin jechuun isaan biratti waan guddoo sun garuugaa rabbiin guddaan yaada ilma namaatiif bakkan kennine san yoosuma rabbiin deebii kenne قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ربي قل جدين يا أيها الكافرون يا كافر توتا ربي بكم تنك أفت يا كافر توتا بفكنا ندب تورا كافرات يا أيها الناس ربي يا إلمنا ما يدمله يا كافر توتا نجد كرم كتوف ربي قدام سبحانه وتعالى دبين سن ربي برتف الأتمتك كن قبض يجو نمني يوضفه أمري عقيدا كان كيترتي وليها قلو سنجده تكفر ماني تكنجو ديبين تكنجو تديدو ملئ ربين أدم الديبين كنيغا وان اسن قبرتن انقبروا دران اسن قبري ايغانا اللي انقبروا اما اللي انقبروا ومتك نغت يدين سن دبمنان harkaan amma lubbuu nama baasuuf ajjeesutti seenan amma sadarkaa kana keessatti namni baay'ee miidhame nama humna hin qabne nama hin qabne namni nama qabu ka abbaaf haadha fi keessa fira fi keessa jiru haga fedhanillee miidhan bakka lubbuu tanatti hagas marattiin utaalu namu namni nama hin qabne gabroon miskiin hiyyeessi achitti baay'ee miidhaman بلال بن رباح حتوان هجتمه سلا نمن هندو يادتها من قدتش سيدة سا أمية بن خلف وجدمتش كريفو نمتش أنا شوف تفجر الإنسان إسا سن كن أمية بن خلف كن
haada itti hidhee ijoolletti kennee taphadhaani jedhaan ijoolleen gaara korsiiftee magaalaa keessan deemtee waa itti fa'attee kuun yaabbatee kuun harkisee taphataani oolan subhaanallah ilma namaa tokko nama ijoollee kennin ijoolleen taphadhaani jedhani ijoolleen tapha godhatti itti fa'attee waan feete akka feete taphatteen kuun dhaanee kuun oofee kuun akkuma fedhan subhaanallah yeroo dhaanee dadhabu tafiiti harki dhukkubu gabroota kennee dhaanaa jedhaan yeroo namuu dadhabu haadatti hidhee harkisaa jedhaan dhagaa gurdaa fidee irra kaaya lafan beektu akkasiin dhoowwitu gaahee lafa saaraa'ata akkasi dhoowwitu san aduu keessa akkasi biyya kee ciibse guyyaa orra'an dhagaa gurdaa fidee akkasitti irra kaaya bilalooma tokko deebii tokko kennu ahadii malee tokko rabbiin kiyya tokko rabbiin kiyya isumaa malee waan biraa takka deebii takka ittiin dabalu أبي جهل هو ياسر سمية أبا عمار بن ياسر هقى عمار قوتي هندا مكتل كست عذاب أسو عذاب ما نقول أجيسه ما نقول لا أجيسه رسول ربي عليه الصلاة والسلام دورة دابته الربا هي لالي وما تكو قولوا في النندق تنا هندا ربي قدان مالف ومتسن تنا هندا ربي قدان قرسيسا ربي ماجر القرآن كيستي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سل علمنا ما وما أمنتيتنا همتني أمنتيتنا فرأتني أكنت تنقى وما أرقتني أكسين جنة سينو يادني جرتو اسم ربين ستين تلي سلال ملئ أكنا جنتنا منسين لرب سبحانه وتعالى إسان أكست تنكمونسون واسدي قرد دو إسان فيدت واسدينسون غرغر فوتي لين جفتي كل ليستي مال غرغر فوتي نمو أفاني وان فدهمتا أم مسلمة أم مؤمنة نمو مرقهمتا an qabsaawaa jedhe namu garuu gaaf rakkoon dhufte hoo achitti namni ka dhugaatiif ka dharaa addaan baha rakkoon nama gargar footi bare ikhwaani qananiin tun nama walitti dabalti hunduu jaynuma hunduu dhuguma hunduu maashaa allah rakkoon dhufnaan ammoo namni achi gargar foohama yoo rakkoon dhufte namni achitti gargar foohama achitti gargar foohama yoo rakkoon dhufte namni rakkoon dhufnaan ilmi namaa gargar foohame rakkoon sun nama gargar foote lammata nama leenjifte namni rakkatin leenji maal muxannoo maal qaba namni rakkatin namni tokko yoo rakkatin namni kun laalme ilma hiyyeessaatiif ilmi dureessaa haga tokko muxannoo hin qabu haga tokko jabaa miti namni jabaan wama hunda keessattuu jabaa ilma hiyyeessaati maal rakkootti muxannoo barsiise nama ijoollee teena ta'a amma biyya dhiyaatana dhalattee fi ijoolleen biyya teena ta hiyyeetti sanitti dhalatte akka haga tokko aqalii qabdii seetanii tokkoo miti sun gaaf silaa waggaa 10 gahu nama guddaa intalti intala guddoo ta ganda bulchitu intala umrii waggaa 12 13 ganda guutuu bulchiti ta asiitu waggaa 12 sanitti lubbuu fiituun bulchitu maal waan biraatii miti rakkoon tun nama leenjifti nama jabeessiti akkasitti rakkoo sanii rabbiin isaan leenjise eega ammoo rakkoo tanarratti muxannoo gurdoo fudhate heger cinqiin tokko yoo dhufte bitaa mirgan darbamu illaa qabu ejjennoo qaba mabda'a qaba waan deemuuf beeka karaa irra deemu beeka akkaataa deemu beeka sadaffaagaa rabbiin isaan qulqulleessuuf rakkoon tokko nama mudatte rabbiin diliidhaa si qulqulleessa حديث كسر رسول الله مال جدا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم
ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه تنكي إلما نما مسلماتك كمدت سببا تنكي سنيت الربين دلي إساء أرار مجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ركونتون إساء مدته سني وجين أمو إم أبسن ما ربت أبسا جدين زمان سنمو إم أبسو وأعرض عن المشركين دبدة تدابي وساسي الربسن يوسي ميدا حتى وسي الربسن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الربسن هذه حتى رسولك أركو يا سريف سمية كأجي فمن صبر يا آل ياسر إن موعدكم الجنة أبسا جنة كيسة والقيتني الآن ربي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكن كركار سلا ما نقول أبي جهل سن هركانو تبؤني تكاور صحابة حاجة جلسان اتكاسني ما نساني قبا بلا بوسا ولا فت من جنة رسول حكمة آمتي أبسو مالف أبسن أكا قبرون يكون جبين ربي قد أبرتنيف يروتي دبدي دبدو جبين ربي قد أغرت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير جبين ربي قد أغرت ربين هقم قيا قرت أما اللي آخرايو أن كان ربتي أبسي كانني في جنة هقم قيا ربي قدانا أولكاي تنقرت أما اللي رسول ربي مال جدان يروسانا كسر ركتان والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن على ما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا والله ربيك يككد لتموتن دؤو جراتا كما تنامون أكما رفتن كانت دوتا ولا تبعثن كافمتا كما تستيقظون كربا كاتن اتكافمتا ولا تحاسبن على ما تعملون وان هجتا كان الرت سنقافتمتا وإنها دبين لجنة أبدا جنة أو نار أبدا تكا جنة بكتلو من قمن تكا إبيد بكتلو من قمن أبسا جلان إسانا كسيت أبسنا ربين قداني جنة بالله من رافوق وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كانني كان سنيك أبس وانسن أبسي تنيف هجين إسن هجتان هندو إسن الراك إيه بلمت قالتهم إلى ربي كان سعيكم مشكورا كان هندا مالين أرقتان أبس إنكي أمنتي تنرت إسام مدترت إسان أبسا سنين أرقتان تنا هندا ما مال إسني فكات إخواني تكو إساني يرو دانمي ميدمي هدمي أدمي سوتا يرو غغبا لفا هريبا كاي عيسى كاي دوكاتي رسول ربي تيرو نسي آياتك أنا رسول ربي الرقرة
jannata waan isa qophaa manoota isaa ka achi jiruu jannata keessa azaaba warri isa rakkise kun azaabamuu jiraatu mee maaltu itti dhagahama warra san hagamta akka qalbiin isaanii jabaatti tokko isaanii haraam bin malhaan waraaname manni kaafiraa waraanitti gadhiise waraanni qomaan seenee dugdaan keessaa bahe bakka silaa iyyu فزت ورب الكعبة ربي كعبتي ككده ملكاي ودوجة ودوه الله أكبر تؤجر مال ملكاي سلا وني ورد يمنوف تنامتي الدنيا ترقبتي ديكو أنقوتك هارقدو قبصون تيتون بكتك جيته تنان ديكو أنا فارفمو أتشرتي قال ما كيسها أولو مكانك يتشرتها أرقتم كنامو نسان ديمانيف فزت جدا دؤفت جنة في عوري maaltu tanu hundaa barsiise iimaana obsa rakkoo san irratti isaan obsan santu tana hundaa isaan barsiise sadarkaa saniin isaan gahe haganumati insha allah darsii keenya qarraa dhaabanne asirraa yoo rabbiin guddaan ee jedhe darsii itti aanu keessatti itti fufna insha allah galatoomaa hundi keessanuu jazaakum allahu khayran wa ahsana allahu ilaykum والله سبحانه وتعالى أعلم